ladangi ki beriu nang nina shalong ki nong sor ki khatmo ngilit sha nong kedong ki welcome ki arab ki aja ka sa ki ai teng da fi wan phai ki ai saki jhur saki phan saki so sao kat bai ki yo ki ka attitude ki towards yangi ka stunat ha Anjing long. de handai kinda one part bopli ki ni nong kedong sha ki office jong ki government office jong i ka attitude change completely drastically the one who beriu banabar unda patai hindiat so bakala dei be unda ong tu khasi badan nang ni local baham tip haru ngim da respect kam dan value teh udi benwana Delhi di benwana Calcutta dong mu kadebe the one ni doli white skin le temur kham khau la dei pola in the journey of filmmaking kala poi ha stage ba ikum makan duk jaj no ro kan yap no 50% lagi parolog bagi kata taki parolog dei ki phone mi free ticket free entry Ketuin man. de jing sisa parolog le bayajan bau dem no ai ngan si hum double mangan support ya memo bandi buat palat kamlong kan no bi ka kai ka bab kajar fin bang palat kamlong Kede, ketul ko la dei bala. kan nyam ro ka ba filong moderate ka biang buat nyam ro bomlong fi ka ba ma ba kan ka palat lek menta se overtake un be wood un overtake fi balik ka khata ka igu re te ka problem haslong ngi ang bakhap nya ka surok bakarit ka surok mde re ka surok ka sa amjo ka kali ka sai sajo ka he ka igu Ya kini ke episode lawan Rashapia dah KR Enterprises. Kebai ke one stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej, lor kiwe kat kum ke budget ber ke design ke bagi kuat. KR ke end-to-end construction solutions naduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises ayau tumi jowai lani hai surat shalong dapat bagi jingtip berkabnya. Pakeni lingdo producer director jong ke film Khor. Kubli shibun ma fi plat por ban wan ni po studio for front media. aku boleh sebut ya Firo Ti direct kani gadi ka show ko balong very casual. Kanam dan ni ke balong ngini ya perkhat ngindan lupa bala stage lupa mo. Marting teng ka script ni thok script ang ni dan script mo. Ti ya ning kong du ka por jong pi na du ka hakadong yu pisa hadin nang ta ka por school nung pi hadin suki terter ngini pet lu kumno fili rum hakani ka por hakum ka ni ka jing produce la ni direct ki cinema. Okay, saya boleh sebut ni Firo but ya ki viewers ki bapa kena program. Saya ka journey hi ka lintia jong hi de ka long ngali sekolah pa lime craft student and then ngi song sa hi apa pokse and then ngi sa move sha nongrak. De ke school ke college de bangan mention ya fi kalabun plat boy kos ngala keep shifting ki schools and colleges for so many because balik na ado badang red ngali school Shah Assam Johat because I was born there hapo Johat hapo Johat so ngala for a very short period kam to ngapuli beda ka Assamese and Hindi that was my childhood. Haus nem EU fidan satish. That was around 78 79 itu ipor badang red hikin long first Fikas teh. Hoi te and then because imisan jong ai sa chate to I stay with her chate hapo mariani and then again may your transfer Nagaland then ga move no Nagaland then ngali school beng chapo Nagaland for a very short period Na Assam Shanagalan. te naru nang turu filasung tu ka foundation te ka la long lupa Assamese pang play Nagaland naga dengan sapoi balik kalong important ya kata ka language pengya shift. And then you may decide okay maybe the school can come pa Shillong so then later stage ka sapoi hapo Shillong hapo lam craft student that's my school life. Take a college Shillong College pinga pendap nang tu tinggi tahe Tadi nang tu bre ke penlong ni fi bre ban sultanat pat kumi kini ki jingsna film pat. Bafindak okay dangi fast forward ya school life college life sekala ayat kam tama te dangi lapo ya ka age ban hap tre tengah la tre nang kena ba ngila tang kena ba ngala sang ban tre te tre odd jobs like you know ngi teng isli ai rong haying misan bang nyop pocket money and all that te ba pocket money plus ngalong very restless ngamak ban song khop lan tre kam so and then nang ta tinggal adap nak ke school ke college ke background juga basically ngap ke pendep ke computer science tengah yok kam dang keluar ba dang at a very early age hak tu por kadang dai ke first bakidang introduce bah gini ke school education program haki schools
haki schools that was switch yang amkan mau show tengah ngatrai bat i ba Archie Kharpuri. I think one of the very few IIT in Bapas ki khasi Bapas IIT mencuang kan. Te kadeka ketengah grade system tengi yo let i pha ban I computer training program different schools. Ngimde as a permanent teacher jong katok school jang ba training program for a short period like 3 months, 4 months, 6 months come to for different schools. Sa shift tengah apa ngahikai hindiat apa nong krem dan apa sa sumer, dan pang apa sa jowai, pang apa sa nong ston, apa Pila di belong hikai gin. Dan nga realize bang amdew no hikai. Tapi orang kata. Naman mali no hikai belong no hikai to don't come calling gin. Oh, dan kam ha hatu ko pot song set ban hikai. Tang ba kam dan hi kata ka ba orang masuk tanat ban hikai. Te to bam don kam don jam te to she carry on ni hikai support tang ba ngasung thu hi bangam la ban hikai. And then I realize kam long fair yaki kena sekolah ada film don hi kata ka. Jing chakot. Jing chakot. And then hikai desa hapok Polydew school for a very short period. Polydew. Oh, Polydew. Te la don tu and then kum tahing ba office bangam kam don tra calling you dan ngong okay maybe I should start doing something else. Tinggalin sa Bombay. Semiu. Gisnam tengam kan mau shoot tang ba that period ibadang ya kham khana ai tu par mo. Bombay kum tai la yit kam sto dan rupa ka call center kam pat along than ka happening because ka internet kam pat dong ka booming industry tu par tu yo i kam ki barit sto ke yo and then we perlongau badan apa shipping company why I should go for shipping. It's a very good job and they pay good amount. Oh, bisa tu mo. Oh, for me, okay, dayo pocket money biang baik kan no. And more was dia tanya kata, I like to try out ki balong new adventurous, ki badan risky. Try ka tu di keren ni kata ba kini ka tu ba ong fi mentan mo ban try new but mai. Hatu ngi menta ngi dang dalam dan ki beriu ki ba kwa ban le experimentation kumi gitu. Dapat orang berfin eksperimen ni, kadang ni lah kadang hi ka merit demerit. At certain age you can experiment kat fidang kena at certain age. But then at certain age you have to know pihak mentip elade kanu ka kam ka ba fi long sultanat fi scam and then you stick to that. Yang at certain period ngaso kumbala eksperimen pelat kalau backfire hin dia. Kalau backfire. In the point tu shipping ber pine hang tu pine. Ngane ka ngadon tang 6 months we hatu par nginang habli training ya kan radio course, radio operation course. It's more like a course tang balong to support that course pihak bantre ta. The radio operation I studied Morse code and all that kan. Finland di join Navy lah long tu. Ya, tang bat hari more sport komod kidi gitu belong. Ya, how you communicate in the apa shipper macam pempadan kaneka teknologi pemerintah kan. Ki belong ki spy ki pendon kam ki more sport. I'm doing a spy but you need to understand naval language kan kita ki Morse code kan basically data. To for 6 months just ka sulit kum tu because tang hatu ka jahat ba fin experience ru bunsen ling aling aja apa jahat because kahek pelan and then ke engine room kahek pelat teng sakut sa engine room Sisik. no there's no kasisik te ngaklam da experience ha chu kada ni kada jinglong feeling that bagam da ki ba shong lamar ting de la shong gi dan ki bom sultanat te kalong long ba ka khali la ni ki kada ni ka slight te maybe thare banging dang long physically fit atau par me ka kham da trai kam tang ba ngai realize ka ba the chong hapo jahat ni if you don't see the sun the day and night for a very long time kan fi stang man klet lut ka por klet ka calendar klet ka date klet lut barokhat in just about 5 days your brain goes blank. That is my personal experience. Then that was hapo ka Bombay Arabian Sea, the entire Arabian Sea ngila travel for 6 months kan. That was under the training. Pindah datang sepotong kah pelar film Malay kah sakut betul sepotong kah because don't know tentang lawan on land on shore then of course via itu I won't say salary because we dang de under training tu via itu stipend ini tak kan tinggal ada ban let biang tak ada ngasong no katur kom dei mat ka bentar jonga tu
awal mo dekat English word absent without leave AWOL. oh suja wait Jacqueline, you want? em bengingim tak ada kata military thing te long kam ta don ta bandai yin hadu kata-kata banong talong awal hadu kata-kata te To, ipui nak kendiat siya ka por ke jong pi hadi nang tu pi wan na po Bombay. The pi wan siya Shillong ni. ngawan bi long and then ngi long desperate hi bam don kam don jam and what to do and then ye kendo si we perlok denga ngadon atupa ngadon ke laptop idan ka kamera but we perlok itai di ibrio iba the film journey ga start bat nga kan bat nga Kertengi wita. iba phira mawa Pira. isit nang man tho script mala ti yang kan ni nyelep no fi kamdan idea dat kam komputer kam kamera tanya sedang snawi film ti de por dan ka high 8 mo ka high 8 camera it's called ka cassette it's a very big cassette kamdan memory card kamdan tinggi shoot ka resolution ro ka datang 480 so without knowing ABC kata ka shooting ka sna film making ni tai tang ban ya snawi ko film te tip hita ki sound mut ayu ka recording mut ayu te menta after 10 years later I realize ba katuk rukum sna film jungi ni teng la long kom sna film chuli chuplin but everything and no look at kabangikan location kya dai katu be ka final no edit no cut then that was the journey how then kadang kata ka interest kong oh maybe it's something very interesting because boleh filmmaking la film creative you can actually show your creativity through visuals Creativity ka lalong ka ni ka jing perkhat ka long mentani kren tin kasi ka lalong le si de perkhat no da kumwe la banong no omta the long about the hidden talent as an artist day kasap mo kumno ban pin ka artist only through painting right visual storytelling in cinema la da fi sngo fi don kata ka capacity ban film ka film jong fi can reflect ya ka creativity jong fi ka final output jong ka film kan that's how ka ngasong maybe this is the calling or maybe ka the right thing that I'm in and moreover nga krike ba to por bangan pendap noi ki film gana tai because ngasno ba I wasted about 5 to 6 years wandering here and there tengong hap trai kam wood by long show pasong thai la da ki bri ki chai kam phra kan tangan hap trai kam nok 100 kan ta because to catch up that lost time kan then kasnem ayu kum to ngiadon sangwat perlok ngi sedang ga production house that was 2010 11 ngiadon sangwat te ki arngut ki klam ya carry on te menta dangdon hatu menta dangdon ngiadon thang arngut meta which the founder member jongka Tune Infotainment ka production house jong kan and then ngi saya kenduk saya ibak sao and then ada konen somet kidang don skiwi ki perlok ki baya ya don lang ba tu por so that's how the production house started without knowing kanyalam sanoru te immediately hak tu por kami kena ka MBDA at the initial stage jong ka MBDA kadang don kam ha ki content ki shoot ki videography ki ni tai kleng kom to katu ka office ko baden na Nongrim Hills so and then ki ba phali shoot yang keleng many places ki kom ta kan to kala ya ka por kom to ki dan ki videos ki ba nginde apit mentar ngi la ban share khiru ki ba ki comic ba mi ya hap ban keren ki dan ki film ki ba yo then dakal kanang ya ka por bangili shoot ngasili shoot bat isaw hi ruman kapol ngasili shoot nong kandong dai kastona ba ban shoot chapo ki rural areas ki khamtam sa nong kandong bani ka ba shoot ha Shillong why fila ban kali kata because fina page am ngindali shoot changi mangi na Shillong sa nong kandong dai kini ki bro na po nong kandong am kilong welcoming wa very welcoming kilong very welcoming very supportive do ki da very simple ibalong ibam iba ki provide the very simple also ki I bit Strat ba kata ka ayo. Kadi katu bin ba ngadang kwa ban ya. Ban halor tu te ba kini ki ba kani rungila ban pe believe the village ki thain nong kandong ki brio de ki khamba ka jinglong ka jungki ngamri ba ong ba ladang ngawan no shani Shillong ngam yu iya kata dang de gile chate de
ka akor ka buram ka kom ban long ban welcoming lani ban khot ingi deh kita buram ba kita nang ya kata ngisi ekran man kapor ba ladangi ki beriu nang nina shalong ki nong sor ki khat mo ngile cha nong kendong ki welcome ki yarap ki aja kasa ki ai teng da fi wan phai ki ai saki jhur saki phan saki so sao kat bai ki yo ki tra andre ka attitude jo ki towards yangi ka stunat ha jinglong te andre kinda one part bapli ki ni nong kendong shaki office jong ki government office jong ki ka attitude change completely drastically ka change completely kim so snai bapli ki la travel let's say ki don Rinyo kanta ikam ibarat wah kini orang M1 lah saya. Tapi without thinking bagi haban travel, haban lip high yang saya senang very disappointing balong kin plus bapli kim datip tan moi ki rules ki an yang ka office kene tengok rasiam bagi battery office ne kim dalam helpful tan maybe for what reason ngam te hoi ngam ong generally barok hat ki don hi ki babha ki balong helpful but ki experience ngat ki bon kim dalam helpful tan ki beri ba yak dakiwan kham tam kin ong kanong sa so ngate ngidon kaman change to ka mindset nya ka tu ka ban long ya ki ba yarap kham tam du ki ti bo kham tam ha ti ku me ngai fi bangi sa ang ni dak yang phawan la sha arbaje lai beji dang long hi dang la man mai bapli ki nong kanong ki bon maybe ki shong kan kali nyo pra kan ta ki wan just for one small work ki nong om don isar im don ita im don iba tai bambu ibu tangkakut tukakut ka ba subuh untuk ka ba dan bom dan ka ba subuh tangkakut nangam tu bakeri ya katurung atau tadi menjina cinema no bu tangkap bag berium dan le yo le shopping le dira te ngathai ka kakta bha yang ai feel kam le ngap dasai ngong fi ba haka production jonga jongi kam tam ki kam office ngam julai dala de beli ngak klik ba ngasi pha dewi perlok tangai kam jai Dei em wat ia la dir ngala lap hi norma dan mentah fila mention ni katu pa finlet shaki office dei kam tam ki government department ngandarung ki selarung dei lesi di i kadur la tension lupa te tip kin keli ayu dan ki por le kum bong fi mentali katu ka jinglong ngam julap tan chu mo menshua tengah try show kat stem katu bawa jaket beriupat bom dan ting lali show mong fi te tip lali shopping lali show school kun hoi te nak kalian ko government bahkan do away kita ngatrai ka introduce ya ka punching machine mentamo bagi break in one on time tambah hang tu kadang don loophole because boleh kibun perlu jong kili punch kili don kam sojong lojong biang to katu kali punch in and out in time makes no sense because boleh for me haka kikam office yam kam de bandai ba fi of fi le akapor fi mi kapor is how much work ka output pendap sisngi ka output hoi kan long bejo hoi katas jong fi ka sisngi fi pendap bet no question ask adin ta sakawai ka dei fi pindawan si kentaro fi pendap ka kam fine fi wan fi shong bar sisngi fi la kai ludu sekendong liu waktu pen nak tu ka jingkren jong fi mentan balik syaka cekitan nong kendong benik shoot film hadin nang ta ngiyok ru ban keren ru ban pepang halor ki jing ka jong ki briu ki jong iban nakitan nong kendong shani pe kala penlong bangila ban keren ru ka topik jong kini ka bong responsibility ka jing kit kli te maka nu ki jong ken kit kli ki briu ki jong ken ka responsibility jong ki briu jong ki badan ha ka syuki te ta gen ta phi ki tre office ki dong te officer mo mala ki lech nan tong nong kandong ta ki las officer adu wa ngam tip su adu kan no kata ji solong officer ne ki sar office ne ki officer ngam tip mo ta ka attitude jong ki ba sio iti post mulu mala la ai sakan implet kali have that thought everybody have the implet mo di ko ta la tip tip te government officer no fi government servant ki ong tre officer mah hadai kimpen kut ya sentence ki thobe officer na government servant kut apa nong tre te phi to servant dai kut word because tu la aina do por british sama gitu de perhan phi mo ba kini hadu mentang ngidang long kedang ya betu ke jinglong ke jungi nado ke por shwa balik independence kum balong ki sahab te ke shulong ba ki lawan mentam dan chu sahab kala change ka jinglong pat kadang long kum ju ka jinglong sleep mentality te kompat da no matter what ngila nyopo propose nem ngila yo independence sleep mentality ngirang don bet dang la utau babu utau babu hierarchy uta pi ka sa kawai ka reflect ai long teng teng am dawan ubru banabar
unda batai hindiat so bakal ada be unda ong tu kasih badan nang ni lo kalau bakam tip haru ngim da respect kam dan value teh udi benwana Delhi di benwana Calcutta da ong mu kade be katu kadang don be because ngidang don be katu ka kompleks ba bawan bar kam tip ha banang nim da tip ha te katu kam da te kam thani Indian da wan ni doli white skin le te mu kam khau la dei pola do daily white skin bo shia len tir tak bulai di white skin wa bu dei be la Thì yang tu min baong ti ba kini menta dengan pek cinema pat halor kum kitu topik di cinema kila bun pe kum ganganjal dok Bollywood ti dengan pek kum ganganjal ada enta gangs of Wasseypur ki pen I gatu ka jinglong ka jungi ka balong kadang yat gatu ka nexus ka bahe ti menta wat ki film long umapi basna film hakini la nam la basna film aku kini in filmmaking there's no such thing baong ba nam long possible mo kibun ke factors will go into detail tang balong before ni shift ya kata whether we can make big films or kum kita ba film mention ki kateng let me go back little bit ya ka language kumangi mo as a kasi language as a filmmaker mo balik ngakli balik ngi ka film jongi ka sakut bitang hang ni why various reason kadang kam dei ba ong ba kam biang ka script na kam biang ka technical kawai I language jongi bangi akran mangi mo do ngi la population kala red dupa ngi dan saki multiple language kum khasi jantia garo which is a major chang bangi akran te ka khasi film hajuwai ro kam yat ba hagaro hill ro kam yat ba tangsu crystal gate bernihat ni demni chu mono lakut tang krendo asamis mo te kataru ngi asmo bahaya pramang yang ni fine kam le so in that context ka reflect nga song prakhat ngi ong ba ngi si ong ba ngi diban penyar ba ka keten khasi ngi ju ekran nga por ba ka khasi ka diban penyar ba te ka film ka de ka we ka medium ka bala ban penyar fa nga agree ka tamo henry tang balong ka film alone cannot do that te hanga ngasngo ba khasi as a language they ban penlong mandatory high school ngingilong I think ka khasi language ka de kum ka second language ka op language then anyway dangi penlong mandatory mot uno no breu ubadon hamegalia wali school hamegalia be it khasi jantia garo dekhar pareng waban pule be ka khasi in that way ka khasi language can spread kan kam de ban chu ngi pule tang pramangi ti banga mafi sakut hang ni long be chu rap thung tu phan ha kper ba manga mafi him takut Namar beli ba ngai inga ka khasi language kani tin ga jungi dei namar menta ngai os ngoba ki ong ba khasi menta hamnang ban keren garu hapo ki school ki garu ki di bandang ban keren khasi compare the finang multiple languages mo compare because ngai ladi nga sung thu almost 7 to 8 languages Assamese tengah taringa pinang. Assamese, Bengali ngasung Nagamis kanang bankren jo and then ka kini ki Bihari ki Marathi kinakran maki ngasung thu bai. Ta ka pet kam kata nga because boleh knowing languages kam change nga who I am. Mo. So the people yang ta yang again kadang ka story bang mangi bagi di tekun siteng habe apply ST certificate mo. Teng alej sa DC office for menchwa kwa ST certificate te pha tho. Tengah tu por ngadang wan directly na naglen tengam danang ha ban tho tin kasi ma mata te la kham practice la kham la ti ong te MCS ba pinum UST because phim lang tho kasi tengah ong namut ban kali tang balong amnot ngong tamut banang tho kasi di kasi tang banang temu ngang kren mara Bihari mo ngadi Bihari fi kam justify kan hang ta kam te da fix sung thu bangi la ban yo ST bangi de tradition nong te pe ka lineage pe ka bloodline pe ka family history pe ka ta kan la yu pe yu banang te mo ngi banang kren phareng ne mut la di phareng lut he ka ata te even is ST ru em hang tu ka don hi ka problem hang tu kham tam gini ki to fidali ko mong fi ka attitude jong ki ong ki nga tho kasi te ngam nang tho because nga bele ngam nang tho because ka schooling jong ka kham sang ta nang ne ti how will I know kalong ta kan fi what if I research because nga phai we persa jonga ban police apo Nepal apo Sikkim Darjeeling tang kham khana dong ali on sa Sikkim te ki ong ba Nepali is a compulsory subject akado apo Sikkim mo yan you know fi dade fi khasina fi bon Arunachal na ne dei as fi dang puli apo Sikkim or Nepal, you have to study Nepali as a language. It's mandatory way. There's no option. There's no second language within
ba fin chim da kumai so dan nga prakhat ngong bele ngim la ban pendon kam ya kata ka method hang ne nga sung thu ba kata ka don kam ha because lada we have a major chunk of people bahasa ha mai khlia ba sung thu ya ka film ya ka khasi language as a language te maybe thare ki lek film ru because bele hani ngi lek film tang para khasi yang isna film khasi ngi lek film para khasi u wat u bihari nepali nan khasi lek pe wai bele nga kli kata nga ong ya kata because ngi dan kinan khasi artist bang ye kam ngong have you watched this movie khasi film yang no ngong why because we don't understand see again we don't understand the language so how do we watch the film katur kadang direct impact on cinema again because lada a chunk of population kim pek ya ka film bakim sung tho mde bakim kwa de bakim sung tho de hang tu ka penret ba kan ya ka industry ka penret ngalo kala ret lupa it's a very small young industry ngatrai kadang datang 5-6 years max bakami banta in fact all along tu in the journey of filmmaking kalau apa ya ka stage pa ikum makan duk jaj no duk kanyap no because ngimla ban as a producer director ngimla ban sustain ya ka recovery ya ka investment de ki producer ki film ki introduce tang scene kimla ban continue why because ngimdan any other theater we have just one theater menchwa da fiong ya ka theater menchwa kadon ka Dreamland kadon ka Payal ka Biju ka Anjali Hajuai kadon ka Wei Bourbon ka Teng dan Halat Rambai kadon ka Wei but ha Barni hat ka Wei about 8 and then ha Raino ngam tip ngarai fidan kan mau kadon about 8 to 10 and then ha try kom ta he te bale ki shutdown no pi te ngi shani shwe hun bai baka shutdown but we don't question why kin kadang dan ka reason kadang down ta ki te maybe nga pakhat nga song nga pakhat maybe because a small population ki basna film nang ne kimla ban sustain te maybe tharai ka theater ru kamla ban sustain ya ka and then so eventually ka chuja no te somehow ka tang survive kan ka Biju Cinema Hall where ki khasi film ki screen man that's the only film or the only theater ba dang survive hadu manta ngatai in a very kataru condition jong ka theater is very bad kan right now ngam te bali shna repair pen bhai kata te ngam te ba men shna film menta kat nui thrai don kam ka film hi yangi chane locally a decent film they depend around 10 to 15 lakhs don't come below that the fiong ka budget ban shna film ne fila ban shna film in 1 lakh 2 lakh 3 lakhs more but then you compromise a lot of things kan compromise pun pa ki compromise long min ka location film la ban yo ka biang ki artist you have to you then editing cost then post production cost then releasing cost then social media cost promotion cost ka bon pa kan ta if you make it's not possible ban shna at a very lowest budget kan ti to menta ban shna ngakwa ban tip kum kini ki film documentary ki ba let's say ngiduna banang ni ban mi katnu ka shimyet katnu shimpor tapi ong ta ko buat documentary mo ngi ngathare shani sha office tungi penon kam bakala ba ye kyang si angi ai khali shoot video si shoot documentary sta shakla sta nong tamba I don't think we can call that a documentary because documentary need intensive research and you cannot shoot documentary in just 2-3 days you literally we brukli jingkli alangot to shoot compile pin mi katu kan sulong it's more like a coverage not even a documentary because documentary if you don't come in-depth research you cannot kashim katnu kapur there's no time limit ya documentary because depends on how serious is the subject depend on how serious is subject don't ki subject ki ba fi haban up throughout the year dan ki subject ki ba fi la ban pendap now within 6 months ki dan ki subject ba very long so there is no specific time frame ban ong ya ka documentary that's why kalong it's not easy ka khamsuk ban shna film because it's fictional and then pishu tho then rather than documentary ka sarkar ka le kumnu kham bakeni manta hakum kini kan inject kumnu lani kan wan kumnu kham tamdu hakum kini ki por ki ba ngilayu i ba ki wan gini ki film jungi ki khasi ki las dang ban bit ki shabar le ki bun bayo what ru
Tapi jing sisa hakapor bakal ke film industry kalau almost at the very last extinct dying stage mo. Te kawan nak kan kau teki mikum ka Meghalaya Filmmaker Association ro kila demand to por bahkan ke government should support recognize the industry, they want more theaters and so on and so forth. And then this kanika government ka introduce ya kanika Hello Meghalaya. Hello Meghalaya te kalalong very much of a very big help ya particular especially ki filmmakers mo. Tangba the question is minta kalaya ai financial help lai kaya rap ifi kala introduce ka to OTT ngatai ka Hello Meghalaya baru kitip again kami ka question kalong ba how long will the government hand holding your thinking? As a filmmaker, as an independent filmmaker, as a private sector, as an STM, ngimde helping financial help, financial assistance, kalau ayat polat, kamtam yang other filmmakers. Tamba ngimde ban long dependent on that. We have to have a long-term plan. Pangi kumno ngila ban sustain ke industry. Because mengi laka kumka government kalau ayat ingi support fine. Maybe at some point kanum la shu ban yarap ro. Which is fair enough. Dah kami yarap ro. Boleh. Kadang pun dekat area bahkan hapan pe dia tangi ke filmmakers. Hang tu kan bo fi menta bo ong fi te. Ba kini nomor kalapoi ke por bah ngiru ngin hab dan independence. Nomor ba ngin su ong ni ngin up baka sarkar kan wan baniarap ya katu hang tu ngin ngiri ban pe te hoj ngila meneng ngila ya keren ru baki dan ki cap ba ngirung kita ki department baki miarap mo. Menta pat dan ngipek ru kidan ki por ki baka sarkar kala menta kalawan baniarap ru hang tu ngidi ban I credit kamu kamu kala le as for now ya filmmakers te ngihap ai ban I credit kala yarap ha ya kata mo tang ban lo ko ong fi mentan ban sustain nani ban up kin yarap adu benda kata bagin kata ki individual or private sectors no individual business tu umde bandan kata ka jinglong ba should hand holding wait forever kan kamde ban at some point and ban sustain tengi haban ngi de ban dan kata ka plan ban kumno bangin pen sustain and pen grow ke industry nang ne sakmat kan tapi again da fi poi biang hangta kalong ba ngi si ka Hello Meghalaya kala introduce kat ko OTT mo tikibri ya pe mobile te menta katang yo hapo mobile katang ya pe free kibri kun pe because ngi la melin pat ko yo mo te to happen kala happy channel ya ka Hello Meghalaya la damja lo subscriber par his ngi ndi guarantee kata because paling ngi ko abet tak yo all the time te ba film ken gani ka jingyo lani ka jingkwa hang no lani free kalang ha ka jing perkhat ka jung phi nga te nga shem gani ka bayo free li ka ba ba ka bayo free te kam ju bhai la kam long mentuat mentang anda di bang let shunu ru ngano nga shukwa free ti kalong ka bating pan phi da fi ba fin organ da fi ong kata ka kwa free da fi organize event fi organize show fi pin match film ro dai 50% lagi parolog bagi kata lagi parolog dai ki phone mi free ticket free entry katuin man te jing sisa parolog lai bayajan bau dem no ngan si hum double ngan support ya memang andai no free ticket tinggali banahkan bang release sing film te ki number zonga te kila ayat public temo kila ayat sto countless calls ki bapan free ticket mo te hot nga ai we area ki ba yarap te ki dan ki balong desa wengi ki dan he ta balong katu ka attitude of change katu jing ba te mdei tanga film pp event ro ngatrai kom cherry blossom ro 50% dai tikro di bay free ticket bai thu minister bai thu security bai thu musician bai thu bayeng bab dukan ba di dukan bayeng jong to bayeng jong security bayeng jong tu balik kamera bayeng jong media te free we te hitang dari free te ba keni pila pen kawe kalong ni kani jing tu kana long kong kai no itu pila ya chlu tu ba kadai ka bajing shisha te kadai because ngadon akan industri tengah tip kaya kuno what kani what kumanga ngalit kani ka Shillong Lit Festival mo ting ngi la ong lupa ki perlok te pe ngi don kam lupa kata ka tiket bangin ko arung ko arung ngi happen kala ko kom perkhat jungi
ban ong te balingim ong be ingi bang ngidi ban siu te namar katu ka jing siu ka penlong ingi bangin long responsibility ma ong Dafi ang kata ka jinglong responsible day nga dan yo South Indian filmmaker mo. Parlok one shoot chane tengok ong what is the ingredient bakalong successful ba ka film hapa South. What is that small trick ba ha South India ka industry ka boom ha other areas kamda kumangi kamta mangi chane kam boom plat. Mo tu ingi ba we have that culture ba ladakan mi ka film local I mean South Indian ki brio they make it a point bakin dan kata ka weekend bakin lipikai bakin why balik lipikai they make it compulsory bakin lipik at least once ki yang balai ba ki pakhat ba one day maybe some of my family member maybe my brother my sister will be part of the industry tinggi dan kaman create kata ka system ba bangin ya support be from the ba long tadi kamde ban chong ba for them, how South India kadi ka culture ta. Banda, it's more like a lifestyle ba. Janmate, evening, weekends, kinlit page. Kano film. That's why ka boom ka industry. Long ka sustain kan. Tamot ki brio na siya ki kam koridor gin ki bu. Ki kata ka wan na haka ban ki respect prama mga mafikin prabay traya kano ka kamen. Tengi siya ni kum dakitan niya kata de menswa yung musician kum ka kam art, musician, music, filmmaking mo. Ngatrai there's a small percentage of people bagi ong meswai ki musician si khat ayo Musicians Dahlia te They solong Dahlia ba ka kam with no respect Henry then realize baka music industry kadi ka way ka ai ka kam they earning good ki bala pau ki layak chakmat dia kidang yo kanam ka pisa kanai katai then saka film ru to that extent ki bro ki pat respect bha ya ki bro ki artist in general to yang i tom dalile than mo ya ki artist ki amai ba ka kam film kadi ka kam kai de because wale kila ban ong maybe because ki pat earn livelihood na ka film kinang bali people para ka film kom ne kom tai Kadang gawe bang nasios ngom Tollywood, Bollywood, Hollywood ngi layo ban mi ki ko long yang i chani. Ngi hap ai pai nuot. Pi kata bahap siapa buat bet du tau wut le ngam sentu dan konsep itu tau wut mana do Hollywood sedang. Hi pindah Tang Tollywood, Bollywood, Hollywood tengam tip ngin ai pai nuot. pai nuot. Na tip sion ai do ai mangi chane. Da fi point da fi om yang ya kata bangi ngi adap ya segi keteng ne. Te kumki going back to events mo pindah pe going back to events pindah pe perbalong Cherry Blossom ne perbalong any other event kimi posters jong stars and celebrity and so on and so forth ki project bahaya ki because ki wan nabar mo fine tani pindah pe perbalong sports jaga bandan lagi sports person bagi sports person ki long inspired ki don lagi dur jong minti ki jong kitu ki clown to bami tu thau na dan no tau sports person ngipun sports person lawan nam nam kalian na India as a Asia ro te bu kin kadur jong ki nyelong inspired dia ngilatip te fide mo fide minister ban bapanya ya kato ka sports le lu bada bu sekandur bae wandu Katar bahe man lagi jaka. life size ni double the size tung tu shuru te ngasi ya lenti kum tu na pe darang kini ki games ayo i dik tidur oh my Fi god atuk por film perkat na komentar ka film jong fi temai ngai kani kum ni ngadi te lada ngi release film harga ban bu dik tidur aktor habu dik tidur la wai to la ko film na dera Itu sagwe kini ki stories ha ki film gini ki stories ha ki film ngakwa bentuk bahagita stories ha ki Ka stories, kana ha ki film ki stories ki different people in life have different perspective about film mo te personally yakibe kumno ki thok script tengam tem and for me ki stories I like to relate with everyday life jong ki real on the street bit pelong practical I wouldn't say kanum si ban ong gadai ka true story and ngalong observant ba how people live ki try kumno what are the sufferings so putting them together to in a very like kum kane balik ya mentang ka khoro it's a little bit about the bootleggers kani ka cinema ho ini keren du ni halor kani ka film jong phi
ka ba kerteng kor ni tang kerkom kani kerteng ก็คอร์ก็คอร์กระบวนมีนิ่งว่า as in คอร์อุบเรียวนะคอร์กระจายนะคอร์กระเกียดนะ kor ka tu ka kor dan si ngam te dak ong ya kata ka khor te pi pindaya janmiat kum to sharum seneng kita ki baya dia halenti lenti ka i long hot ka i teng kam i ka don he ka bom singai do ka don he handai da pi khat pat on the nakaliang jong ki am they doing for livelihood ro pi kimde baki nobody wants to do odd job willingly because you are compelled or maybe feel forced to do that particular job kan. takin pi hang tu ma ong pi tu ka kor man tan ba ngi la ban keno ngi nong ba kidi ani kidi te la dingi perkhat nga bat pi man ta ni ba kum ong pi kitur ki im jakpo nang tu kum ong pi ka livelihood kitur ki im jakpo nang tu kabalong ba ang ni kalong ba kumnung inya balance ki Hi ya kata pi kadigan nakatu ka cinema nga kwa bantip ka central ka theme ka ni ka film pe bola da fi ong kumno ban balance se kata dei kano no ko ba palat em da fi di moderately ru ka biang he because fidang don responsibility fidang don bahayeng fidang sungthu banyak keren dang sungthu banyak trikam bandi buat palat kamlong kano bi ka ka bab kajar fin bang palat kamlong kade katu ko la de bala kanyam ro ka filong moderate ka biang buat nyam ro bomlong fi ka ba ma ba ka palat di ba katu ti te teng isong ban fi keren thot ngi dan kam ban teng kham tam ki ba ka de kam nyam dei phe ban proper place ban ya song ban ya keren solum ban ya tu su keren tu thui thau keren tu thui thau kidan long nyam ki ba buat nyam ro ki ba bun ma kendu te ki pen pat khle teng ya keren pingom paket i pir pidang ban penreki yang lain hang tu kin bengya ong ba ong ma fi kan sepang kan ni ka film ka kerteng ayu khor nga kan mau kan ni ka kot ngali menemen step ngali pek ngonga kan ni ka kot khasi pe kan ni mo kan ni ka kot khasi ka kerteng ka jaj ben riu syara sao ti kan ni ka kot li ba kan ni nga sutanat ba ni ka kot bangan puli pe ni mo apol mo nyu udai unong tho dei udai mamen ngam tep mentau bat kumu ken he's a cop di pulit te utho ruba ni suki nyu iba ngilas dang ban sya rong kajat ban riu ka jongi namar beli khamtam haki samla shenrang baki ki ong sepang ka kiat hang niru okay nga klem pat puli kan nga kot dengan nom da sung thu ba kamut ayu kata ka ra sao mo for me da fi ong kata ka ra sao is basically how emotional are we mo as a tribe as a people as a jai bin re mo ki pe por jong amet pol kan mau arjar nyo urwai arlan jerwai khasi yo abak share yo bat bisa yo kala ambassador kala fiat how yo asna government kai opini ambassador jas no mata pimi thu tip sa Malaysia Assam because ngakan mau amit pol train to LD building design bat ngi mo kadan ka office bunga train yang tu ka compact ngatrei apa compact service center ando tu sit design yang tu de overnight to breu ba long bopom lottery surwai airline ukala superstar ukala ambassador ujano te ka ambassador ka jahi breu jahi se te how ngilong hadu ka no ta ngilong emotional jong if na the next wave kawan kato jirai upra ro kato tengam tip ka jirai politics ne ka jirai shongshit ne ka jirai ka baso bang ka beat ne is just ka shuklik ya ki breu shongshit ya shat bin to su shat lang wai kam to te ka shulong maybe sometimes ki yang right song at the right time maybe utu Amit Paul he just gave the two lines at the right time for him bahkan change ka career jong pi kalong kum ni kandak ngasngonga kum kini ki topik kum kani ka topik ka jaj ben riu syara sao manta de fi ong pi kum manta kum ka emotion lani ngi kloi ba ban long kum ki briu ki syaktik ka kom perkhat te jungi ni copy pala film song ni copy what ki film originality te ngidan kame no maro ha ngidan kame cinema nga perkhat ka cinema ban long original don kam matin teng fin pe ki film ru bangan pe ngarong stana pe film ba haki sni bayo shti to ngapi teng keyboard kum kini ki film Hollywood ki shaki Bollywood teng ki action scenes
kita ki action scenes ki bakibut kalau long kumba kibut sa Hollywood kani kamdan piracy lah ni ki issue ke baพี่kalau copyright issue pindah ngom tadi even the legendary film hai India de Sholay ha Sholay also is not an original version hakum no kerkom because it been copied naki western film dito katoli copied in such a way ba tang sulong hatu upar ngim pada internet kan kata ngin ta ngim pada tip ha kata jing copy tu utrai wasna the original writer jongga film uklem I copyright ya ka Sholay why because even copying also didn't mean copy properly lo tapi they have a film copy properly film yung copyright tapi nya te hantu ben ti ting katuin ba nga ong nga ba beli bang ni long kitu iba subut teneng mawat nga tharai hangni ro bangi keren na preng ga shuru teng gidan ki kentin ki jungi ki bangi keren pareng nila pendon kam no haki school ting haki boss ting haki taksi ngai ngim nila long be ni copy be te thara ginda penbuat ya ka babha ngi penbuat plat no tang ya ka lifestyle maybe ka riam ka be ya ka attitude kan penbuat ngi klam ngi ngila ban copy ya ka attitude bagin long kum ki bai ho te ngathrai kan khamba ban bai penbuat tapi ya ki bre la i westernize ba ka riam ka be kani kata hari ka jinglong pa chopri be day te film no chop katu ka tin hadu ka language so kam bha ti nga shem te ba copy ngi di ban copy ka babha ken long ni ti la nga pi be ba kini mentang riam ha piru piriam ha kata dur ngia alanti sengkin tambah ka jinglong ka jongi ngimpat la ban kopi ya ka jinglong jong paring da ka balong karkom keren ka jongi keren bha keren jai dan manners manners lete banong mental lete kala do mo because ngi kan mau ngi dang re ru mentaru am teng ngin da kendo ikan hikai dang tieng dah ru mentang tapi dat fear kala la mo mentah akor borom kamdan kata ka manners la ni akor borom li kamdan shu te finda oi kata mo te fi poya kata khamta mo to be precise mangi to nya kalia surak mo to nya kalia surak mo ni wat keren da ba kini nya kalia surak ta ka traffic jam to ka de ka everyday problem fine to overtake ya ka wi ka kali mo utu with full attitude one chimbang fi bale mustana da fin overtake ho kadi bale to ngai stuna tang ha surak bon overtake mde hakikat kislah ki sport sini kita mdan ra bon overtake tv da fidan ka to ka attitude haki education ka biang kan finally kum hanehu dadon program ma kita ki bayo degree bahaya kita khar sudah ngingi fashion show music dance top pahanto po bayo katu kayum because katu ka attitude ban overtake kadita nga surok mdan ra hapo ki education sa ki sports ki film ki kabaya wala kata kan boong fi man overtake kali be mentah tanga tu boong fi mentan be ngila apa isa siapa pe topik ru jong ka kali be mentah traffic situation na shalong be bila imo kalau to amde ba to let mentah sa overtake un be wood un overtake if bale ka khata ka igu ra te ka problem haslong ngi ang bakhap nya ka surok bakaret ka surok amde ra ka surok asa amjo ka kali ka sai sajo ka he ka igu khap nya ba banyak kali ka he plat ka igu em ban I side cha fi fi wan na po shubu kat kum ka traffic rules ma fi de ban I la cha tu bawan na jrong ka igu ka la he than le chonga yang baik penek penpek itu kadang jinga pek sendiri apa na silang kali dei kadai kowe ka ba interesting ha pimian miar ban kon roish pek sendiri pek kendai itu Timsi maroi itu apa pek dia dai komle pani yang ngatan ba gini ku file pek begitu to na po kali kan pindiak to kimpini than na pek sendiri tu kita tu mo ana do pek te tim prama fi wei tim itu wei tim la dim nei ni re to itu di behavior kan katu boong kalau penlong ini deh bepek nang ini cinema nang ini film making nang ini cinema pek ngilayo ben pek ru bai the human face ku boong fi ya kani ka jinglong ka long ko jinglong human jungi hasurok linti sengkian ru te long katu ka ego ka dei bani hiar te ya bari bani hiar ku boong fi and penguhi ka generation kala change wate because nge kan mau ngi dang elite school ma ta ngi prakhna senang te teng ya dan ni bai asho asane satai sto mok na school te mencoba ngi elite school pesitren sila kai football we kena sa deman tengi si yang bagi kena semen tiki high five mangi tengi di ordinary te dalam ada football ya bok bai kata kaya tang ba kasakut bai tang hang tu kalong friendly bai kamlong aggressive ngi mia bu sni bu not mentar yang pinya mai tang hendia tu temut fila kut kalit kawan yang fe mo ani karkom mentah karkom bat
Ong kata kan sapuli mapi kan ni ke kot ke jaj benriu syarat sound marnga i bangariu bakini perkali mafi si kibat kilong kumba ki ong be tol nganga kendu ipi nganga mitu ipi pi mitu yang ngi song kali kumba ong mafi mentan ngenya hampur banyak ngile kumno di pi pen i mentan pen ong yang iti ba nan sari wa di telong pi kala poi ka pot yang ni ba kum kani ka kot kalawan sisati basuki ngila ya tho para benriu para bi tho tementah kumnungin i but ina ba long ni ong ri tip briu tip blai hang nungi long shisha kita am kata kelas day tak jingya keren kata kati bre tu bre tepe sa tengah jingya keren kata Tik asa film mereka long kini ki par khoj kini ki ni observe mo then ni compile as a film because teng ka film it's just a mirror te jong jong society jong imlang salang ki menhagani ki oiga bale ka film jong phi ka khor ba ka tin aka film mo so ngai khor ta sai nga sayo rating as 16 plus ba under 12 kids kim shak man pe ka film te ka ngong ka society jungi ka it's just a reflection of the society katuka film kan karkom keren karkom kelong kum kai bi gani atai te kendiat iya yang kendiat tu ko film jong pi kalong ka dei hang no kawai going back to the film te ka komong fi ka dei ke banga should depict that of course come that 100% real life story it's just a little observant about the surroundings ke bangi we live in right now karkom long ka society kane katai te put together ka shumi to ka film te sakawai balai ki oinga bangi bar khat ngi jo screen hapo video te ka ong balai ngak ban screen ha Angeli Gallery mo sing we ngi dan kam man step up ban push la de kham sa khamat no te menta habiju kidang dan ki ada long ka quality of a film ngi de ban push ka jingya bafin yo rong ha galleria ka jingya de kam ki distributor sapo nasa Guwahati nasa Calcutta video kam so mentang first time ngada amde second time bengi screen ato to ban rung ka film hang to ka bun ba ka jingya de kamat ki breu banapo ki other states ki distributors film distributors because you cannot just go there directly to kan te ka to ka pin play lat yang aba to okay ukli nga pa release kan film wang how many theaters do you want ukli to company tengok ukli kata jingkeli tengok ngong empat nut mentabangan go into more theaters because it's a regional language, it's a regional film. And plus ngempat long ready to go into the mainstream cinema. Ngasu okay let's experiment chua hang ni whatever ka turnover kawan fine. Because for me the journey ka ngapakhat chawai de. Te nang ni sakhwat awa ngidang prakhat ba and plus kini ki film mangias na ki small budget ngam da pakhat ta banong ba nganyok profit na koi mohot ka kala recover lut ki kat bangis na do mata ki don hi ki wezan min don pen mi ya ka recovery ya ka investment tang for me it's more of understanding the trade filmmaking as a trade and banya de kamat ki way so that when we go big when we go mainstream filalong fully equipped te the fikena do 2010 hadu 2020 ngiladon haka kam filmmaking ki video ki shoot ki events kini kita mo handling aklem 4 jam apa direction because I want to know everything about filmmaking film la ben rong shilong ma mentasngi fi shna YouTube video ar like la sai filakhat la director wi to la sai fi shna wi film phim pat tip ha ka ABCD film phikala director figura producer you can become a producer because you have the money fine but then the word the director ka bakhya ka responsibility because for me 10 years bang adon haka industry after shooting over and over again making mistakes over and over again understanding technical non-technical understand the set understand the psychology jangi ki artist ban sungtho eka how the industry works ya ki jinga de kam chabar it took me about 10 years so I want to know everything about the filmmaking forget about the word director ngakwa ban tip how the camera is set up how the light is set up how the grip is used how the storytelling kamu don kam na du ti basics king yeah you need to know everything kedi menta fin ang fin pha kam we khna la da film tip ela de how will you do de so don't
minta pengapai kipun pelat mentally handai actor labun pelat actors labun pelat director labun pelat minta gitu ki saki social media lagi minta everybody is an actress, everybody is an actor har social media. To mentang ngi poi social media. PPE mentah hangno ngide ban dan kata ka boundary la ni ngi bu lan social media mentah hakum kani ka pertai ong maki. Ka social media ka dan kam mo ko ong fi ka yarap ban Kidan kiri kapun ha ka jing ka kidan kiri advantage. baik mentah ba kani kidan kiri ka bakilakang man hakini kisinga nang yo sngonga uni French uni Macron tu bawan wong hana yo mudi na kala de kapor ba ne kumno en pa khang no ya kani ka man pa ban Nah sarai hanga ka tu kan den impact ne ma ya ki shukin mentah lashna film lani la long kan impact ne ya ki especially ya ka nah sarai kadai bandon he ka restriction ha social media kan kala shu lailan palak kala shu lailan palak. Ngan ngatieng bitu beli ka lan amar kumba perkhat nga ka jing lan yang nga ka jing ting ka long ba ka content fi ka content ka bodan hapo Te da fi ong ya ka content lai menta what news ru jan bar khol adi newsmaker te. ho ka de Bar khol shuna news menta. Film tip show kana which is verified news which is not verified news. Ushu menta dan road accident jakaban yarap shuna video sha bunyo ya taka views yang oh. piksi katur ka lalong ka ba mentawat ya ladiru ngasipit oh la Because ka social balik media kalong. fi ka social media ka algorithm jang ka social media is a content hungry meaning they work with numbers. Whether if it's a shitty video as long as it has more views it works well. Tapi dapat kiwat ki music video ki bakam best ki pun bagi baba ki views 1000 they struggle. People do shot bit surok yo million views. So now whom to blame now? You to nong shot na you nong pet na. We encourage the viewers we encourage. But stupid things when happen. See in technical term aku mengipu computer mencua. See ang algorithm kadai ka machine kam sung thora artificial intelligence ma. If you feed in garbage, you'll get garbage only. So that's the trend right now. You feed in lots of nonsense, you'll get nonsense only. So that's the trend. Menta ki brio pat ki misalnya because boleh they are kilong hungry for that views there. What will be the impact? What will be the side effect? Ya ki younger ones, ya ki young generation. mental health Kan kata di. Makati mentah kemudian rebak kani ke balong The mental health like it's a very rampant now. Pindah pet suicidal case kan itu kalaki apa. lemar beli Because plus akan ni kamtam kini baki kata ki so called influenza ngangam sutu kamut influenza. More because I don't get easily influenced by anybody. Number one. Number two, very few people can really influence me. Not all. More. There are actually a nice word for salesperson. They're selling products in some way or the other. They cream, they product, they're not influencers. They just sell products. Offline gede gitu, but dia jangan dukan, online gede gini. Si gede kijo itu nong trade dukan ni, because they're selling products. Some way or the other. So tetapi ngasih ngai itu produk dari base ni rukin ya roh. That's a trend kau apa ni ka trend. They're selling products. I don't know why keeping me with a very nice term called influencer kan. That is the reason why ngasih perkat itu ba kini ke jingting jonga benta long bengi keren on film making ru nomor boleh ba kadan katuka digital medium katuka ba kia page maki te kumanga i manga menta kumenta ngadan sukan hakani ke screen ini jonga menta ting umdon control ngimla ngimtip ngidan kun Ya kata ke bang fi ka side effects kebun mana. kata ba menta ngimtip ngi ayaki ki page ayu ada ki page ka babani ki page basniu ne hakanu kom hi dan ya kani labun sin ngala la ya keren bah program ya keren bah lamar boleh ba nasi perkat ba kani ro ka program nan pagi kena samla na kuat makin yo inspiration
namar beli ngi wanra ya pi ngi wanra ki guess namar ngi kwa ba ki kena samla kinyo ka way ka road map ka at least ka direction kan bian ka social media ka internet kala ai kam ro buon mo de khat kham tam community online marketing le kala buon ba kala arab ba war nga ma fi ngi theater online bet ko mangi ni basa jenis remote country de long de ngi myo tiat online ni ngi ne we don't have outlets, we don't have distributors, we don't have anybody ka online kala in that way kala arab ba tang balong what is the bad side patru ka don hi kalau kumu lam arliang sertigin kalau double edged sword namar beli ba la de ngimdang ya ka ban pit ba kala ban ot yang ngi ru te ha ka way ka kom kumu ong pi mentan ngadang kon pi nga kwa if as a filmmaker nga kwa ban keliru content creation pi hakanu kur komentar pe kum kini content garbage film fi kan jakhlia lut kani kum nu ngila ban content di ki katu tengah try dei kan dang dei tang government hem ka bala ban filter ya katu maybe instead of ong itu naile to show filter but maybe ka programming can change in such way ba at this certain level of content kam nom la ashu ban mi public I think stang hang ta here no na ki individual mangi degin stop you cannot stop ngam la nim ma fingin nom la ban stop belum da finda pe hadu katno kata ka social media kala trick kam ngi mo menta kan ma ngi mutual experience ki curfew ki ban ngene ke ta te menta da fi I curfew ban kam trick kam su la da internet kalong on to khang internet sis ni ni la long kuma la klep bit ki breu so hadu kata kala trick kam yang ngi kadi kadi hi ban long ta because ngi la long so dependent on technology on the internet on the tai ni kata kan te menta ka ba kalong ba naturally stupid people are depending on artificial intelligence kan kani human intelligence kam tari kam naturally stupid dependence on artificial intelligence yang mata yang ba AI will take my job kiting ya ta AI take your job swaban po iti wi jingkeli jong manta nga kwa ban keli fi manta kom film komu film maker mo bali kita ki ka AI gadi ki ban shim ya ti kam ki bru kiting ya ta AI ban shim ya ka kam ka jam te la di ban pha shim sha ki tu bati mau bati diong ma shim ro AI thua la in duk kam no la duk kam no so kira ki balong hard labor physically labor te how pi ba ba da pi ong phanga AI bakan sim ki kam ke jam ngia complain be bangim don kam youth don kam dan jam menta da feed nong balar finom yo da feed nong triyeng ro finom yo da feed batre no ba irong ro finom yo te ki ja sno ke na ba uni complain bom don kam da feed kam ban ai kam ba don batre kam wan da tre ru long sincere ro hi kata ba ban balance sang ta then isa shia kena ban bisa kena khambon hi de sarkar si kena sarkar we kena kena bumla ban penhun ni pai ba ta ka apa man wat sarkar la ong te nam onum la re ban ai ban accommodate namar kala it's not humanly possible kalakut ka ngangan ong ka saturation point kala poi kata ka jing ong bangin show up menta ka shong bala da fikwa ban survive in the game pihak ban treshitong simple as that ka working hours mo ka working hours yung kalong too short da fi poi ha ka working hours kan reflect bang ha ka traffic mo ngi tray let's say 10 to 5 job mo maximum shipau nadu shipau bujim step hado san buji jamiat te baru khat mat hado u balik tray office balik school batray bala batray you now kyong ba balik ngakli na way khna na teacher nong pa kyong ba balik ngi khang kloi balik ngi khang kloi ben the life yung ngi tang ya tang na ten hado 5 kyong a bakam long sengan ka kasor mata sipa ga try ha jing smo jong am lada ka life ba ya arusau kon tadi kan sengan be because everybody is opening, everybody is moving ki play ki dukan nyo baji la khang la long deserted te ki comes ne te ki layu a chance lada ka arusau kon ta kaya ka life ngaru filit tray means ngi tu balik tray men met tu badi dukan means ngi badi badi jam men met everybody is on the street doing their job, doing their livelihood. Tengah try kata ke room ban ong ban kan ting kasnong try kan night life kiang ba kan night life kam singan. I don't think kan night life kan don impact. Fi dana Bombay. Tiki por menshua. Fi kan night ngatrai danam dan night life tu. Ki long ha tu there's no such thing bahkan stop here yang tu dai. Namar Bombay di ka maximum city. Kitip ya ka. Forget about Bombay ni. Lo da fi ken mo. Lo da fi try shipo hado san dai. To te train out so way san hado shipo te ka employment ru lai rap emang ta ya it's the same job two people working
Sibuk ke restaurant ke play 10 to 5 then 5 to 10. Te angut layak nong try. Te mut lada ngidan 100 people working or 50 people working rakini 100 people by just by extending the life in that. Te bangi khang kalau te prabaji khandai baji lamdan isu banele te baya sop tu la sop no ulaya song sondong ulaya di tu ba sop malumala di pugu ba kham sop kham dan pisala di ha kibar malumala ba kham sop kham ram di mariat. So it goes on like that kan. Tu bomdi pan ubah susongkai perlo subam sanalang buat kain tu. Tembak kini nomor kata ngamut men pois teka jumpa jingkeli jangan ni alor unemployment fila poi fila And for me long lada ka life ka jrong temut lada ka population jongi ka dan 10,000 temut bayok kam long 8,000 kan because two people work doing the same job like day shift night shift belipat mentangnya ngakwa ben kelipat tu beli ba kini ba ngidan kata kagap bang iting ban ong ban train kadai bang imyo kam ngangam tip hangnu nam kawe di kadai ba ka jingjai kalong puzzling kawe kadai ka trai ngi jaitu hi ban trai men kham ngam tip ngai la di la daki la da nga shubu nga ha ban trai khat pra khat khandai still okay for me la da nga ita tang bakin kindan ki ong bat menta to man bapit ya kani to skam ta bapit ni ki shun ong to nga khat ba kini khat pra kan ta tri ya la di le si uta tu dan la ka jong ka limit so will that person be able to work for that 18 and hours long what I meant to say kan yarap pia ka unemployment kan kam not bar khat kila ban trai kata kidon balong health issues gitu kum ki tadi kum ta da fi shubu da fi ong ta de ki hospital ki trai pik tik 10 to 5 saya mut lakut te kitu nong pang menwet na tepet menta lada utu banyak train banyak plane ong akan trai tong dusan badia tu ie no to ka train no siang lakut banyak plane kena mal kata kin pilot kini kita trai ka dan ka rotate the same flight and interrupt if the same ka jo ka flight umnya tangoi pilot so many pilots exactly. so ka semut ka same flight driven by so many pilots the shift system tu la bali ki kam ngimla men pendon kam yang ta ni keren ni kata ti ki bun ki CHC su dan ni ki eiru teng hadin ki jamiat lim dan isu dan le ba inga ba last time ngi ong ba ka Sunday bali pia trai Sunday mo hoi kidan ki kam ngi la ban avoid Sunday kidan ki jai kam ngi bam la ban avoid Sunday skum traveling film la ta ka tiket jong phi ka Sunday film le show no la da pang Sunday no so ki kadan ke jat kam ki ba wi dat wi ngila man avoid ki jai kam ngim la man ke hang tu ke mentai ni poi khendiat halor itu unemployment ka jing bom yo kam yo jam ha kaliang pi tu ngi ni pe khendiat halor ka tu ba ke ni kum mu nong sna film ka industry ka film industry jing shisha it is one of the biggest industry mo when it comes to ban ai kam jam it's just like ngim pat rung ba ha ta ka kumbangi ang ta ka mainstream cinema de it's a very young industry jang ba ta san snem de ki kam ki bala slam bahasa ni de apart from long kai banga long banga don hakan ni industry so idang it's still too early we are moving forward ya kata ta kum ka revenue jong ka state mentaro hadu kanu ka film industry kala ban contribute ya kata ngam tip henry da fi khenya kata ngi hab teng uba contribute bon edu nong di na the revenue jong ka alcohol hapo state kan no apart from doyong do nai kan shops shop open de ubah support bahaya ke economy tu nong di kan ni Nera ngim ni ban event teng ngi ki dong au nong buat ande tu bo support bahaya ke economy jong ka state ke revenue ka film ju fi kata core wadi kata mi sering asayo influence wa and then we tang balong as a filmmaker be it kalong kada responsibility kapalong it's a very inherently risky business baling anong fe because you also responsible to what are you showing to people so that comes with responsibility kan okay iba fi pun iya ki pat ba and it's a very because ba arkan ta fin pin songi ki breo hapo hall in a very dark room with a good sound and good lights and visual the but when ya kata ka emotion jong ki dai whether if you translate na am ya ka ba fi shna ma fi ban pass ka message to them it's a very risky
business. It comes with responsibility. So we have long responsible to what are we doing also. Te makani favorite ka movie na ki Bollywood, Hollywood favorite jongpi nga kwa ban tip. Bollywood film te ngam da don than. I have few tang ngam da kan mau than chu ki kateng. Not many because ngam da pe than handai ki buon ma ki film mga long I long ticket lang religiously when I watch kan. Tamalong the recent most ka stunat bhanga ka de to ka film Joker. Joker jong Joaquin Phoenix. They kidan lightly ki film Joker jong Joaquin Phoenix but to way ngalaklet to back the Dark Knight Rise. Kita kidi one of the most recent film that I'm ngadang look forward ya ka film ban thamai menta ka teng Odysseus mo ka ban sami I think April May kan sami kam to. Local dangi pe regional movies pat ki bali nang suken nang ni lani northeast hidden ki film regional ngam kan ma bha ka ka film ngakan ma por balong meklia kan ma to ka international film festivals ke meklia international film festival so por kidan ki film ki ba na po Manipur kidan na po West Bengal kidan ki balong so interesting to watch first ngim numla ban pen public because kam ke property jongi and rai ki balong inspire long ki bala kata ba nga as a filmmaker kan to what extent you can really push your limits of storytelling te bakan effect ba yo bro actor good actors menta haslong te nang ni haslong ki khna ki laya improve mo comparatively in the last 5 years bangi trikam ki laya improve tamba the sad part kalong ba kumong fi ki they just step into the film acting ngane katai they immediately kila director no kim patip hai ka craft of acting ro tenga ngan kai banga request long ba stick to acting if you love acting and master shwa ya ka to ka craft ka skill jong because acting ro kam dei fi tang ba fishu long planang hendiat kumto it's a subject on its own kan it's a subject on its own they spend years to study acting drama method acting dan bre long actor hakaliang jongpi menta haslong long nakaliang jongpi opinion ka jongpi kia dan hi katukat ne pekum da fiken for example Eliza Barrero ni as lang macam atristom ha and he has come a long way mentang am tip because recently ngaklam ye kendoi kidan dan saki ada actors which bangam da tip haki keteng kita kini ki badan bat ngam mentah kan film ro Mujeri just Shongdor kin other female artists kia long very passionate about film so the only thing but kalong ba again mangi ngi long responsible for that bangin guide beng ya ki yang the passion comes also with hard work it comes also with commitment fi metakas ke ita fishu yo itu i film malumala dan pisngo fila nang lut katoro ko ba director hang ni kia don hi tang ba like because kumanga I'm not very much into hamtam ki art film jong mostly fictional so kini belong ki art film they ba khampawa ba produce ba and then others also gidan the art film makers tengah sini kumu Dominic Samaro is also very popular as an art film tamba as a fictional films Kiki Garrett also is very much on the right track kumetrikam future jong cinema ini kamtam hangni ka future la fi ang ka future jong cinema te bangin to depend betang ha ka helu mekhle ta kamlong number 1 we need more theaters te da fikra ne kata ka theaters re ka government ru kala penmi ka to ka CM elevate bakan encourage ya ki breo ya baki ya ki breo ban come up with the theater of its own in different districts te kanungot ki apply te ngam tip because ba por bakal apin mi ka scheme ki breu ki ma apply la sai si ki sakno biang government ka klamai ngate ngaru ngai la ding apply ka dan habai ka the ka building kala nang ya je 60 to 70% ka construction kala along ready te hopefully ngi target ban pendep man tausnam if everything goes well as planned te ngatrai by next January February ngi la ban open ya to
Because the experience of watching a movie about theater, but how mobile ngai lah ding am jupai film apa mobile. Even kalau adon ka hilumelia because that whole effort yang fi kajak no, you know. Ngalo Kajak no because fin page tu lasna lah ya song lah le kamera babha lah ya spend time banyak le di color, lah ya spend time banyak le di sound bakhamba. And then you struggle hiti iba tang 100 inch, 100 inch screen. And I need big screen, big sound and you plus isto nak banyak lang bat ki parlok bat ki friends in families you know that banyak don lang banyak enjoy ya kata ka cinema mentah ni people film maroi everybody is watching movie haki corners that cinema feeling kam don ngai hapok ya ke OTT platform mencuali kan orang yang semua kipur ijung email pa jung ki pit cinema ki brio do khatway khat arbajir deh em takin long mentah da fiong ka future semua unless we have for me ngasus ngo mai estate barit kan kawai hi ka ladang imdan hi around 10 to 15 theaters ngin stang lano kala yap ka cinema ani tamut don kamban yeah because that's where the real money also is amde tang kata bakan don tang haka state ngidan kam ban sedang ban go to mainstream cinema min ban mix ya maybe la ngi shoot locally ne with local artists ne with one or two guest artists na shabaru try ban stang ban screen at least ki di ban page ngia page pramangi te menda ka film ki di ban stang ban page no ki we giru yang ngi kambina po na shawi ka state na shawi ka region na shawi ko mangi page film hindi ngi page film phara ngi page korean film song thor udang ya page he te film japanese film ayo film te ngi dang ya page why abana adu na korea ro ngi dang ya page ngi di bandan kata ka mindset ba people also should start watching our film. So banlong ya kata, but we should start making good one also. It comes along kan. Kam day tang makin chupet kam to. Because lada film na ka film ka ba internet nai ka ba long. Again the few ong back ya kata ka good film and bad film mo. Ngi sini ngi long ba oh ngamdon kamera ka ba rem ngamdon kata-kata. Good budget the film I spend on technical will only give you good quality video. But it will not give you good content kan. The content starts from where? Starts from your script. Start from acting. Start naga talent dari artist. Karang two sides. The filadon pisa, the filaban hire the most expensive camera, the most expensive studio, the most expensive talent bakin penbhai ka film ban pelong at a Hollywood standard ro. But if your content is still shitty, even if the shoot daka IMAX so kawan kum tu kalau mentah aku mau mentah mau movie mentan te jadi bodon you kena bom don talent ke talent udan pat hakawi ke jaka ke bau le si ke school ke si an institution ke jaka ke bau umpat la ban tang bau ula ban excel hang tu ula be ban excel gibon hinda pe ki bai jongi ki nationale ki long talented ba handai kim excel nang ni ki daladon no kum sadeli bome na tai ki excel ba malay because ka support system ka don de you don't come theater schools definitely you don't come because everything again it boils down to education again because filmmaking is a subject on its own, it's a science on its own. Tapi NEP mentah pek ngani keren rumah nomor beli bak NEP kalau pen mi mentah ke film policy kalau di bendan ti kini theater schools haki school kin ngatip ba kalong ka ba ban pen mi kin long kuman kale se ka mang pisa lani ngamtip hakan ya ka film policy ba ka penmi ka Meghalaya menta te nganum don ban ong because it's too early te maybe few years 3-4 years down the line in sai tho ba hado kat no ka don ka benefit out of the film policy because teng issue don to ka mindset ba kindawan ki film na Shabar ka Meghalaya kan ai pisai ta ki filmmaker na ba man pet pauna me ka Meghalaya which is step ka Meghalaya kala pauna pa de the problem is along again benta ka social media kala painted ya ka Meghalaya ba kalong kumta Scotland of the East pin page kita ki dur ki bagi shandur ki bai tanat la edit la pen to kalau cuba internet handai the viewing ya to ka filter page ka pulo page to ki yeng cipri ceperan tu findaya itu ka pulo kala internet ba to pen hero drone kham hajrang dia la im kaslam the whole polo stretch ka whole polo stretch katolik ka to ka wali Bangladesh bu sa kumsa ki snong European country li tharai it's part and parcel jong ka city
kada ka khoi daya nang to namdan gitu ki kat no thrai jing itanat ang to handai lami gitu ngam tu honestly kato teu ngam kan mau mano ba promise ban pen kala Times Square mentar ka kelas square ayo ngim tip show kato ka Times Square dan manom tu mukul mah mat kadi ha kapor kat ngai kat sama so ngade ani kan mau coba kini tanpa dan bohong minta tip square ne kala triangle ne kala octagon film tip show ong hana ban warna kum ki monorail sana po kan mau ki bai iya Sydney ken warna lai mukra nga tengok nga kok mau nga kan ini wishful thinking vi buon ha ki minister ke meli jungi ki lali ki amba ki le chidu China ban study bhai u tau sweet study tang ha bhai ru tep te why go all the way to China sweet bun ba te sini mo hab dale du China and spend how much and come back and to manum to nga very bad with remember names and then layap no to knowledge layap lak kam don jing mun to e to ka da fi page ko ma me le pikan man gi traffic signal hoi chano ge ja nobody talks about it Syamo katu la syukur kekut tu tengi song shit tang ti support ko ba shoot song shit omet poli mo to ru jano ja senon dan ni gibi bala la sedang bani ban hap dan gibi bala ja ru bala tip ngam tip shoot kadan si airu te nanta saki bos saw fina pe haman ki khlawi dan ki bos saw manta gitu ki bos perkan manta lami sa bos tem teman gitu la sai pun yo dan bok bo ma you ask you right black and yellow bo ma la saya sengi le ken ma to juroi jong tu pak na no black and yellow no phim tip so to te fi pe kata phi bar hoi ngi jai ben reo mo every individual nya ye kan be ta jai ben reo bang nya pen ki ye ya chakmat nadu minister level hadu street level ta jai ben reo e be dan realize kam i bre amano kam i jai bre amano fitep kidi ki rapper haki lyrics jumki lyrics jumki rapper sam ki jai ben reo ha hoi man hoi so tang ba ka contribution juki society tangam tip kan hadu kat no because ni ya ta ka fundamental duties te ngi lak le ni kan mau tang ki rights hoi okay ti fidan mde bangong pe just go through any rap song hip hop song hame khle de ki lyrics be jai ben reo to hadu kat no katu ka jing e jai ben reo ka ya rap yang e bangin move forward that I don't know again kadi kawan biang sa kawai ti mong fi ka mindset katu man kapor mangayo bani kren ka show de ong kadi ka thought process jungi kar kom perkhat jungi te mar kampat kala te ikumpat kampat kala the fi ong biang again the future jong ka film hi am again kasang it goes back to education ngat mau cinnamon school mo ka cinnamon school nga kane de ka third and fourth year banga select ban judge filmmaking ki introduce as a filmmaking school level and they make wonderful films Edmonds every year nga select namar nga kan mau il di namar nga di nang tu na post school di na syukun ma tang kawai ba kini ka bangala ban ong nga ka Edmonds di kanang ban nadu ki por man siya concert haki concert ka kids corner ka introduce by etiquette Sintet ngam tu banga shu ngi shu kran kum ni halori kan generally mo Edmonds but kids corner ko mau fi kini ki artli ki school ngai i ba ki nang ban wan ra ye ki tu ki ketua talent ti ban kring ya talent all what kids corner nga pe nga kidan kum kini ki talent programs jong ki cooking shows fashion tagen da fi kran ya kata bangi haban mall as a ngila khamlong senior mo long haban ka whatever we doing whatever we showing to the public then kan don make an impact to haban long responsible for that for that's why katika ba ngadang introduce menta siapa boy bangin snai ka ngakhat center stage because ngam ko ban khat cinema hall because I don't really intention kam day tang ban chu screen cinema it's also part of kan long ka educational center ya ka filmmaking kan because the filmmaking kam day bitang baki shu ya dan bitang actor actress ya mare shalom shawa ya film to filmmaking starts educational filmmaking kadang environmental science filmmaking kadang ki ponjat bagi subject la filmmaking and then ki khna ki laban chushna ki countless that like stories it's endless stories kin dan ba from time to time ki broken bat kapor kanyat bakin sna si kilaban sna little bit then kilaban showcase hapo ka center and then they'll talk about what they're making that's a whole plan jang ka center stay okay ti menta ngan poi sa khat do mo shwa bangin ya poi
kendiat ba fin pani ka ABC of directing kendiat pani ma fi mo nomor ni dan hang ni tengah kwa I feel fin part nomor nga kwa ba ka action kan ka belong speaks louder than words mo te kai ka message ka jong pi namar kani ka program unsin ka dina kam ta ki khana samlaru mar ba pe the youngsters ka message jong pi ki youngsters ki youth ki jongi bana kani ka state ki ba pe kila bande of any ethnicity kila bande ki Mizo ki Naga ki Manipuri ki youngsters kai ka message ka jong pi ki message kaliang naga kalong as a filmmaker la if you feel you can write, you can act, or you can go ahead with any be tamde tangge write and act ro, maybe be a good cameraman or lighting, go ahead tangba mde banchu hun met tangka ka bangia dan in around try happen try come but we from different places also, so that the more you interact with more filmmakers from in and around the state, you learn more. And don't rush ya kanu no ka kamro da fikwa ban actor, you have to spend some time, put in effort. Di fikwa ban ban tho ro ha apslong gimba ong ba failure is a pillar of success mo tang ba too many failures to kamlong he, then you run your age will go away because the failure to pillar he kan ne te storm me failure once or twice try and correct yaki mistakes come kloi then move ahead and then tang kata he dan ba long fi ban yai ba he ba fi you feel you belong kan okay to yelik pe ABC jong of directing kendiat pen isi nga mar katu na din ya kan ka clapboard se ka ne ka scene 1 take 1 haba ilong actor iba kres hakane ka interview man ta ngi mo te bakri sikli yang kumnu ngi penon kam ya kane ka clapboard kalong la khamtam la da file ya ka sing sound ke khot which mean like scene 1 take 1 okay clap te por ba edit ye point ngin bu ha ka audio bakan sing ka audio kai oh ni that's how we use this clapboard man ne ngala jan ki klet ko wi man ong fi ba keni ko wi ba balong sensitive ba kami ban raise kani fa por ong fi good films and bad films ka jinge kan apa deng film good and bad mo ngala ki klet ko wi man ta ki content ka badan man ta ki tu ki content ki ba filter kan mo mane mo wi the most dangerous part man ta nganong nga iya ki kids ki kanai mo man ta ka dei indecent movies lani ki movies ki bomdei lani ki film pornography hafi benta kum kini ki issue kani li a very sensitive thing ki bon kim pat kren halor kum no ban censor ye kini am ka censorship te kadan he mo kata ka censorship kadan he ke category fi da fi ong ya kata in fact ki mangi ha India le ya kum ki phareng mo they have different genre of film right from children film action film adult film kali kan tu geng adult film so which means ki kala ong utu film ka ula ong lupa ula dap ong lupa bakane ka de ka adult film so it means ka song ha ka choice jong ki breu kumnu ban pek Henry fin da pe ka film hindi kam judan data separation download par khoi hajo hakin khle lang to bi thui thau so kali tu geng menta nga de pik film de pik le ikun te menta ting ya ong kamau dem ki por khamru khma no te for that reason ngasai ki phareng ki lasung thu egata ki I different genre at different ratings at different censorship so that ubreu bo pick ya katno ko particular film ulah pick lupa whether it's a comedy it's an action it's a tengi ngasai ngi wat ngi khasi shaniru kamari ka por de he bangi ban stick to genres ke namar firu man fi ong ma fi gani ka film ka jong phi Kali 16 plus 16 plus rating. Oh, 16 plus. 16 plus rating kalong ba because paling ngayo kaslong ba ki I category rating because of the language content. Fi hang ta ken. Nama katang onga kala dei ka por bangini su thu te ye kiniru. Makiniru ki dei ki wi nga shit iya ka por bas dang ka film mo Central Board of Film Certification. Ki I certification hadin nang tu ka sadan gani ka ki sa tho 12 mencuali ka por jungi nang pe Star Movies. Tipor kila tho lupa cut art ya kata gitu which means kalau very clear but which particular age should watch those movie dengi pahang ne ngatrai hak hindi film kim pada don te nomor beli ngatrai ka di bendan fi ba kini nomor beli am kade ba jungi mentapi kum Instagram kan kum push lang ba ni kum push content ha Instagram ni ka ba itim tapi ong le ha ko ka social media le khamtam te
ki bakam long talented ki kena semrang dah because for them to get 1000 views ki put in so much effort ki kan thai ki shushak malu mala la 1 million dah talent ni wara Kadi. okay Kadi yang tu kan bang aswa ban kali bhai fi how to control mene ba ong fi ban control that's why ngatai wat ka social media ro kala de ban ban min akum kita ki rating sarai ani for viewership kala de kapor namar kata pe kuma ong fi mene te ba keni nga ngating hang ni de ngating boleh ba kani ka show bang ora ru fi namar ba ngai iki khna juni kisha brainwash palat ka kloi palat kar kom kia syong mentah taksi mentah ngingin syong taksi ngan syong empuk kali available content yeah it's available it's a highway kalau highway bet come down filter mentah kam ladi kapor badi bandan it's high time he bakan dan nga tengok nga it's kadi te bandi ban ong bi to I think there has to be a stop gap there's somewhere badi and immediately they show come slam ro kalau ada immediately bakan dan stop gap kan ti nomor beli bangai i nga mentang ala itin nomor ko ba what ya ladiru ngapet nga simply kalami lupa gitu ki bomlong ban pet ti mentah tu haden bangila de pekren kum tu bakres tengah so ka project thamai te phin hap long ma fi hiu lead actor adi kflish ko thamai man ta mo action okay na kerteng Christopher Gatford nam ta ka film jung ba keni batmai i director ni dan kubli shibun bapila wan cut bakala to le yang that's how it works so he said take two to hakani ka por ngawan hakani ka film jung ba keni kani ka film ngam tip kerteng ni matan nge perkat kat yang tu kan to anyway pen kut na fika to sai shisin kubli shibun ba keni kumunong shna film hadi nang ta bawan hapok ke studio jong Forefront Media na ka banta ki pat ba ki bapit ki jungi ki supporter ki ba man ka por ki bapit ekani ka show ka jungi ki yo inspiration ki yo ban pet ki bon ke liang naman ngia kren ru ka film ni yo ban pet ha ka jingim ka jong pi ti nga ai khublei sai sin ye ki nong pet jong kani ka Forefront Media manga Christopher Gatford como special correspondent nga ai khublei sai sin na kani ka studio but ya iba kani ru sai sin mo ka khublei shibun bakres khublei shibun Forefront Media ro